Program podele vlasti, SPP, u Srbiji finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj, USAID, kroz šestogodišnji ugovor sa East West Management institutom, koji se završava u decembru 2014. godine. Ovaj program je kreiran kako bi se pomoglo Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji, i to kroz jačanje ravnomerne podele vlasti i ovlašćenja između tri postojeće grane vlasti. Rezultati uključuju nezavisniji budžetski proces i veću kontrolu nad finansiranjem pravosudne i zakonodavne vlasti, njihovu veću transparentnost i bolju sudsku administraciju. Da bi se uspešno sprovela pravna i pravosudna reforma, nije nužno samo izmeniti zakonodavstvo, već stvoriti uslove da se to zakonodavstvo i delotvorno primenjuje i da javnost bude o tome obaveštena. Uz podršku ovog programa podele vlasti pokrenuta su ova dva velika projekta vezana za harmonizaciju sudske prakse i za rješavanje starih predmeta. Tu zaista teško bi se mi sami izborili, moramo biti pri tome iskreni, da nije bilo nesebične podrške ovog programa podele vlasti. Stari predmeti i dugo trajanje postupka su ključni problemi sa kojima se pravosuđe u Srbiji godinama suočava. Efikasnije sprovođenje pravde sprečavaju suđenja koja traju godinama. U posljednje 3 godine USAID-ov program podele vlasti sarađuje sa 10 sudova u Srbiji. Sudovima su ponuđene tehnike za rešavanje starih predmeta i sprečavanje nastanka novih. Tehnike koje su se pokazale uspešnim u evropskim i američkim sudovima. Sudovi u Srbiji su krenuli u posao koji je zahtevao velike promene u radu i organizaciji samih sudova. Za građane i za stranke suda ove naše tehnike znače toliko da brže dođu do rešenja spora. Otklanjanje tih zastoja u sudskim postupcima dovodi i do rešavanja starih predmeta i do rešavanja redovnog priliva novoprimljenih predmeta. Saradnja pravosudnih organa Republike Srbije i USAID-ovog programa podele vlasti na unapređenju efikasnosti sudova jasno je ukazala na potrebu za uvođenjem pozicije upravitelja suda u srpsko pravosuđe. Kao najviše nesudijsko radno mesto, upravitelj suda zadužen je za organizaciju finansije i sudske uprave. Veliki deo odgovornosti i zadataka predsjednika suda prenosi se na menadžera, a novi zakon o uređenju sudova predviđa ovo mesto u većim sudovima. Upravitelj suda zajedno sa sekretarom i predsjednikom suda čine operativni tim u upravljanju sudovima. Menadžer pre svega radi na unifikaciji rada zaposlenih i traži najbolje i najefikasnije rješenje u radu. Naravno, menadžer pomaže oko finansijskog materijalnog poslovanja, bezbednosti, predlaže unapređenje zaposlenih. Ubrzanje sudskih postupaka, a samim tim i veća efikasnost sudskog sistema, zavisi od više faktora. Među najvažnijim su dobro upravljanje predmetima i komunikacija sa strankama. Kako bi se ovaj proces pojednostavio, USAID-ov program podele vlasti uveo je inovativni način komunikacije sa strankama, elektronsku razmenu dokumenata. Mislim da su benefiti ovog sistema očigledni. Prvi je taj što podnesak možemo poslati u bilo koje doba iz naše kancelarije. Dakle, vrlo su jasna pravila. Iako sud nama ne može slati podnesak kad hoće, jer postoji određeno radno vreme i mi očekujemo da ga dobijemo određeno vreme da bismo imali dovoljno vremena da odgovorimo, mi možemo to da učinimo i u 11 sati uveče. S tim da će sud to sutra dan dobiti, a tačno će biti registrovano kada je predat, da ne bi istekao rok. I'm very optimistic about the long-term success of this project. It responds to user demand, and at the same time, it improves efficiency and reduces costs in the courts. Finansijska nezavisnost postoji kada sudski sistem ima sopstveni budžet kojim raspolaže telo koje je nezavisno od izvršne i zakonodavne grane vlasti. Time se bavi Visoki savet sudstva Republike Srbije, koji, u okviru svoje uloge u obezbeđivanju nezavisnosti, priprema budžet za sudstvo i raspodeljuje finansijska sredstva. USAID-ov program podele vlasti pomogao je Visokom savetu sudstva da poveća kapacitete koji su mu potrebni za upravljanje budžetom i finansijskim poslovanjem u sudskom sistemu, štiteći na taj način
vladavinu prava. Dosadašnja saradnja sa USAID-ovim programom podele vlasti dala je odlične rezultate, prevashodno kroz uvođenje novih, modernih metoda rada i kroz automatizaciju budžetskog procesa. Komunikacije između građana i zakonodavne i sudske grane vlasti i pristup informacijama su od ključnog značaja za funkcionalnu demokratiju. USAID-ov program podele vlasti zajedno sa Narodnom skupštinom Republike Srbije, Visokim savetom sudstva i Vrhovnim kasacionim sudom radio je na razvoju, izradi i puštanju u rad web stranica sve tri institucije. Deo aktivnosti programa podele vlasti iz oblasti odnosa sa javnošću bio je i pružanje preporuka sudovima u Srbiji o tome kako da poboljšaju komunikaciju sa građanima i medijima, tako što će sve neophodne informacije objaviti na svojim web stranicama, uključujući i formulare i priznanice, pružajući građanima sve relevantne informacije u infocentrima i na infopultovima koje neki od sudova imaju, kao mestima gde građani mogu da nađu osnovne informacije o sudovima i korisne štampane materijale. Ovi programi koji smo započeli sa programom podele vlasti ne smiju da stanu. Dakle, ti programi moraju da se nastave, jer oni su, kako vole političari da kažu, živi organizam. Oni svaki dan moraju da se primenjuju, jer svaki dan će biti novih starih predmeta nerešenih, novih odluka koji nisu saglašeni sa sudskom praksom i na tome mora kontinuirano i stalno da se radi.